Lamsogo kok kharangni kok bora kok tumao angnorai baksa tongo shobnam tinini kok tuma bubak rogungkha srangsala haseni mantri okra biplab kumar dev South Sabrum hamkorok khobjak sakbare amsayo special vaccination no tiye nationalni thangka athani lukurok no kha basajak nugoi mantri okra ba khawo khatungma manjakha tai haseo 100% vaccination khlai tisanani thanibo datino segangai manai hini saka haseni mantri okra biplab kumar dev Tangsali di Borjarawa Udaipur 18 bula motor stand simi otokawi thangmani khoroksa tiprajak Dawasnagar Netaji Subhas College biskango shogoi keno bathakayo bathagyawi bukhungno tuye asumsa salgui thangote bukhungno bolongot langai bothana hini sikriwo Auto Sonai Udaipur Youth Club Amsaini Ananto Devdan Malkung Sakani Baklaye Khari Sago Dukhumanka Nogo Shogimani Logino Busaite Amsaini Lukurog Lahar Kasulaye Ananto Devdan no Romnani Bagui Yagula Aro Pai Sokpaka Udaipur Arkepur Thanani OC Te Ananto Devdan no Romnani Kogrikha Hastewa 100% vaccination sasamong nahar mungna tiye hapangtai sakduk bedek bai luai jijak salini special vaccination drive 27-28 July tongmano te saltam phologai rikha 31 July jora khlai rikha hasari mantri okra biplab kumar dev Kerak sala Ompinagar Thana Amsayo on duty o mukri thangi tongma bai kemajak laikha silai o patimano tuye Ompinagar Thanani police rok bati salon laikha kemajak silai no rutungna bagai phiaba tabuk sakjora silai rutugui tiklai maya kho tini kok borok kok tomaron paikhanor sayo inai tundi kok kharang